laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. sababuji no wuuri fiyo du'a jaabo asbabul ijaba ɓe wi aranum ɗum taw neɗɗo on himo du'a andude wonde du'a hino jaaboro façon ji tati ma nayi. annabi sallallahu alaihi wasallam no maaki tatiji ɗin e hadise goto o ngeliɓe maako no inna du'aakum la yustajabu ma lam ta'jalu. du'aji mon ɗin ɗi jaaboto fanni on heñinaari allah. allah hawjintaake wiigol allah mi torike ma piiɗo noon si mi waɗo himo saloro sabu ɗum ko ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala emo wallini sababuji fiyo ƴettu du'aji ɗum. ndaare aya geɗen ka suratul baqara o wi iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani. shartul awwal iza on ɗon ko harfu sharti. iza da'ani ko goo ko si o tori kelande falyastajibu li mi wattanimo ɗon kadi yo jaabinoran min mi mana yo torolan yo hoolorolan kadi o accidalan kadi jaabingol ngol. nayi a fewtu allah toroɗamo ndiyan ɗaɓɓiroyaɗan goɗɗo wona ya toro allah firtanede arsike ɗaɓɓiroya goɗɗo ko soode fiyo arsike aru. si a torike mo a acciremo kadi. ayi ko ɗum waɗi ceerno samba mo mbeya min miɗo toro en janngugol defte mawɓe meɗen ɓe fuuta ɗo ɗe defte pular si en janngari ɗe wallahi jaka goɗɗo no wura ka men ɗo hara o yaltaro ɗo wona gando. wona yawgol janngo e arabi saudite yaafo ɗon wona sabotugol ɗin leydi ɗo ngeli wano arabi saudite ko ndin woni waɗande alamol islami on kon leydi hay wotiri ala kawon leydi ɗo bambani ronditaniɓe julɓe ɓen hannde hewti arabi saudite. e kadi ko wiyete tawhid aqida salima ko ndin leydi woni jannude kon wa mayri ala ɗum lando janngoyɓe arta. kono na yawgol jannga makka ma madina ma sudan ma égypte hokkata goɗɗo gandal de no woodi no janngirte non. si a fuɗɗaki gandal ɗo tawi ko toon fuɗɗoritoɗa gandal a waywa ƴawɗo ka leggal ugginino tettirde sengo leydi ko unagol hikkoto ɗon arta e ɓaari gandal. no woodi yawoɓe yangoyo fi gandal ha arta tawta yangiɓe ɗo ta ɓen no kirɗa ko addori kon ka. o andi kala rewruɗo rewanɗo gandal ka ngal rewalte ɗon o fuɗɗori defte tosoke ɗen o jange juuɗe karamakoɓe leydi makko ndin so o yalti o jangoy ka yaasi o heɓo e gandal. so fuɗɗori karamakoɓe ɓen ka yaasi e defte jane ɗen o maya o heɓari gandal. so ndaari no jandirte noon kamen ɓaawo ɗo wari ko a waɗa e lahdariyu waɗa asmawiya ɗen fof no ɓurdi. hiɗe ɓurdi hajmu hiɗe ɓurdi kadi teddude kadi ka konguɗi kadi lugaje ɗen no ɓurdi. lahdari no foygiti ka asmawiya woni. asmawiya no foygiti ka muqaddima woni. muqaddima no foygiti ka siraju woni. siraju no foygiti ka misba woni. ko noon noon yarata e samru dani a risala. joni noon si tawi mo meeɗa janngude deftere fuɗɗori a risala o jangira on noon. ma neɗɗo mo janngari ha hande biitaga o fontari deftere o rondo min hajul muslimu ina usage ali fiinela nde o waylta kadi hanka o faala yo fuɗɗe ɗon o wiya ko ɗo fuɗɗoto ɗe o jangira on. ɓe wi ko siharul ilmi qabla kibarihi gande tosoke ɗen aɗo ñane ɗen wa siharul kutub qabla kibariha a fuɗɗora defte tosoke ɗen aɗo defte ñane ɗen. fuɗɗora karamakoɓe tosoɓe ɓen si janngoya e juuɗe janɗuɓe ɓen. minen docteur mamadouri bari no mari darsuji konakiri wallahi lazim ɓe ara ɓe dispensa darsu on ɓe immo ɓe du'o ɓe welto ɓe ɓango ɓe hucci tawi a jama o no daaridira ta no jiɓi ko honɗum moɓɓe maaki. ñande goo mi yiɓe waɗi darsu mira ɓay ɓe gayni on faami ko mi nani taw ko waɗoɓe bayanaji no ina ahi ana ma fahimtu hada dars kayfa tafhamu dars fal ustazu fawgaka kassahab. ceernon no ka duule dow ga an hiɗa ley ga yiyama honto yani janngugol e juuɗe ɓe a fuɗɗoto ko mo ƴooga e ndiyan naka nder diidere o unoyto kaka ka sera ga wonta ko noon noon yarata ha yewtoya ka nder kala lumbowo maayo pellet kaka sera o yuranta mo ka. haray karamakoɓe ɓen tosoɓe ɓen no ton jannoɓe defte tosoke jannga e juuɗe ɓen taw ɓen inne heyi ndeɗo noon mi wawata ndeɗo yaw ka ustage kaari yaha ka ɓen ɗon ko noon noon yarata ha janngoya. kono wallahi wona ɓiyeede kaari janngi nokkel kaari ɗe komi faala wiwɗe ɗe defte ɓe mawɓe ɓe windi Fuuta Jalooɗo so en janngi ɗen so moɓidiri ɗen en janngi ɗen en heɓay gandal en heɓay gandal molanangal. ko ɗum waɗi koye jama on hetti haqqil jooɗi ɗe fuɗɗama jangede fewno ɗo nini nusuru at ceerno sar mo dalengini jangede moƴƴa konaki ogirde malal no jangede hande ko ɓuri duɗe 90 e nde lagene ɗo hakkunde réseaux sociaux ji e majalis ka jooɗa hay rewɓe no janngude ɗe hari yimɓe ɓen no konta ɗum ko goɗɗum kono jaka ponkodiral e aduna o anndi ni hiɗe mari goɗɗum ga
indara ceerno Samba Mombe yaɓe maka ka ogirde malal si a falama jangude ko onno jangirta ɓe maki janga tawhidu nahaw e bayan doga fiqa hadisi e suufi nusul janga tafsiru naɓida gandal e dewal andi ko tafsir ɓe sakkitoroyi a janga e defte kewɗe si janga mema tafsirul qur'an fiya heɓuno deƴƴira e gandal ngal fuɗɗora tawhid ɓe maki fi ko jangete kon fof e tawhidi taw ko yontigi jango haqqe Allah on ɗum woni tarjama kaɓɓe me en konngol limano adade lajjal ɗum ko la ilaha illallah ɓe maki sa hoyɗi ardin andinagol konngol limano adade lajjal reweteɗo tana allahu ala koye makko muhammadu nanginulal ɗum woni la ilaha illallah muhammadu rasulullah fuɗɗora ɗum jande faami kala ko harmi kon e ko haɗa kon ka diina mawɓe no watti ɗum kadi defte maɓɓe deftere nahawo e sarfu no winda Fuuta Jallo ɗo nde ceerno Ousmane Kosa ɓe windi deftere fi nahawo e sarfu kono ko andi ton ene ɗe boni ñaa hay en yiɗidira en yiɗa taw ɓantugol fi ko men ko kala ka nanɗa usage no aybine lagine ɗo kala ka nanɗa inde usage no bonne komo waare tawata no peeñi no ƴetti peeñi waare mum nden hande moƴƴi jooɗi no jooɗani kadi mo waare kala ka ayiɓe iwranta julɗo lagine ɗo koye sengo julɓe iwranta surtout ko kafi ko ndaare wona o probléme feƴƴuɗo Bruxelles e bale ɗo Belgique ɗo joni ko wonanoɓe wiyeede ko ayɓe sunna ɓe faalaka sunna ko ɓe woni intervenude yurmina e dow karama koje sunna o bal wiyaɓe ko yimɓe sunna ɓen ko ɓe woni yeeyude ceerno tayle ɓen wonɓe yeeyude mo ɗon wallahi lazim si Allah weetirani woɓɓe ɓen jemma ko Amadou Ba ko wallinte to ɓe nange ɓise kanko ko sifiiɗo ko waɗi wona o nangidaɗo eno waɗde ka no gasa o mbilɗa no gasa ko feetere nangimo no gasa o jiñi hay annabajo o wi'uno Allah probléme rewɓe ɓen si a dandarilam mi yulata kanko tigi o wino hey kay yo jooma walla nani si a wallariran la asbu ilayhinna mi yanayi e maɓɓe annabi Yusuf ajmalu shababi misra imo laba ɓuri kala suka debbo no mari jaahu ɓuri kala debbo misra debbo fermi dambogal ngal wi haytalaka ɗum ko Junayka ma Jalika ko ɗum annabi Yusuf wino o wi jooma walla nani si a wallarinan la asbu ilayhinna mi yanayi joni e ko ɓe faala ko woni coobaɗo woyna Amadou Ba ko bandi ko ɗumanni ɓe ko ɗum waɗi taw rewɓe waɗi avertissement ɓe ni yo acce si yimɓe ɓen accari ɓe mari dénonceteɓe ɓuri 50 par ce que buy ko ɗum woni golle mum jatago rewɓe yimɓe murtigo rewɓe yimɓe ka jongalle ɓe hokkiti o aɗa faami surtout ɗi réseaux sociaux ji Facebook jiwoyno ka Facebook si koye sifike ko wona waddede kon wallahi aduna men bonay zamanu men bonay kono hay gooto ala yiwde ella mum kañum ko ella ɗimmo mum on tuuni yiwde hay gooto ɗum ɗo ko ellaji e dow meɗen ilal haray ko ɓuri e moƴƴande ko yen ndaaru no Allah surrira en Allah moƴƴo e meɗen o yaafano en boneji men ɗin ɗum woni toragol mo kanko Allah tabaraka wa taala kalama ko ɓe wi awwalu cheyin yutakadu fi babi du'a bi anna allaha mujibu da'awat ko waɗete fiɓede taw e bange dambugal du'a ko wonde Allah ko jaabinowo torumɓe Allah kala toriɗo jaabinay ko onno jaabinirta annabi sa sallam no maaki ɗum e nder hadise goto ɓe maaki du'a mon no jaaboro jonnede ɗon e ɗon ko toriɗon kon du'a no jaabore Allah no jaabinira du'a kadi ko toriɗamo kon kanko Allah o salo okkugol ma wona fi o ronku okkugol ma kono o wattitane konko toriɗamo ɗon dandugol ma fitna goɗɗum ngo faami toroɗa Allah jawdi Allah winde baaso maya ko a baaso Allah noon dande probléme ɗi jawle ɗen toroɗa Allah suddiɗo yeɗɗuɗo labaɗo Allah dandidire ɗum few faɗa ɗum ha nawya kono kala ka fitna debbo iwri hendu mum feƴƴa to ange mum o fottata none tammo on Allah no jaabinira du'a neɗɗo toro Allah ƴetta ko tori kon maranamo ka laakara o yahoya haa o do'a lellirede baraji o wiyawa Allah faabolan noon Allah wiya malaika ɓen aggitoyi hunde kaari ɗo marannomo to ɗum adde ara no fota e pelle no ari ɗon e hadis on on tigi inna Allah ko honɗum ni o sikka ko probléme wona addede Allah wiye ko du'aji maɗi torotonoɗa ɗin ɗi mi jaabinanoɗin mi jaabinananoma yogay du'aji ɗi du'inoɗa e hino ɗo ko ɗum watta ɗo pelle baraji si ɗum sutinama ka hoore balansi
balance on o otta o wiya Allah accu ɗon ɗum ɗo si joɗɗinama yore am mi helay on tigi moƴƴinani dossier natogol aljanna hara ko sabu du'aji makko ɗe o torino Allah jaabinaari isan ko on to heddiɗo ko Allah jaabinirta du'a ceerno Sadou mo Dalen ɓe maaki neɗɗo no toro Allah puccu bimmi nden ñande o nende puccu o waɗɗo puccu on woni joom puccu o kanko neɗɗo toro Allah puccu bimmi nden ñande Allah hokka mo jawdi ko sooda puccu o sooda o waɗɗo kanko woni joom puccu neɗɗo noon no toro Allah puccu Allah ɗawa mo waɗɗagol puccu Allah waɗoya ɓiɓɓe makko ɓen jomiraɓe gurele pucci neɗɗo kadi toro Allah puccu Allah fanna mo pucci Allah ɗawa ɓiɓɓe makko ɓen pucci kono Allah danda mo dampe pucci ɗin ɓe maaki yeetelan ko woni joom pucci ɗin ɗo ko o daɗuɗo dampe pucci ɗin ka ene mo toriki Allah sifa ko suka meɗen go heɓi Konakiri ɗo o ñaagi Allah ha yo Allah hokkumo voiture personnel ko gorejo makko wonɓe Europe soodi otowal ngal teleren $8,000 en tout cas fof ɗo ko teleren $13,000 hawri gita auto on entretien paasi dédouanement wi mbari yahangal ka port o welti o wi Allah jaabini duwa o himo ƴettude otowal ngal o ara ka men Fuuta o holla ngal yumma makko ko noddunoɓe kongo wi nene miɗo tori on du'a mi ala auto fewdo ɗo haajuji am fof no buloki mi sutti personnel o ƴetti otowal ngal waɗanaka numéro de ko quittance on woni dogirde o ari ha laabota yawgol kindiya ɗon o yani ɗon ngal sumi ɗon o maayi ɗon ene si o anduno si o heɓi oto ngal waraymo ko honɗum o wiyayno Allah ko Allah accu ɗon ta addu oto ka o toriɗo Allah heɓaari oto kono mayaari e nder otowal ko o woni jom otoje ɗe toriɗo Allah puccu o waɗɗaki puccu kono Allah dandimo dampere puccu ko o woni jom puccu ngun ka Allah no jaabinira noon du'a no woodi noone hawniɗo no Allah jaabinirta du'a toroɗa Allah Allah ɗawe an o waɗoya ko toriɗa kon ka zurriyaji ma ndaren ka surat Al Imran annabi Isa alayhi salatu wassalam ben makko ko Imrana wiyeni be nene makko ko Maryama wiyete yumma Maryam yumma annabi Isa ben mum ko Imrana wiyete Imrana ko aade moƴƴo imo torade Allah Allah hokkumo ɓiɗɗo gorko ɓengu makko ɓay ƴetti reedu ɓengu makko enni mi sowike modi makko Imrana wiya wa toro Allah Allah waɗange ɓiɗɗo gorko o wi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni Allah mi takkanima ko woni kon ka reedu an ɗo waɗanan ɗum ɓiɗɗo gorko Allah ko a jaabinowo du'a o jibinoyi o tawi ko honɗum o jibini falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa ne ɓay o jibini o tawi ko ɓiɗɗo debbo o jibini ko honɗum o wi jooma mi jibini de ko non ko debbo de mi wayrunoyiɗa jaabina du'a mi torike gorko a addi debbo Allah ndaari ko waɗɗa kono fof e mum mi jonnitima fa moƴƴo Allah wi wallahu a'lam bima wada'at ange min ko mbo ɓuri andude ko jibinɗa ko Allah wi ko min ɓurma andude wa inni sammaytuha Maryam wurinmi innimo Maryam ɓe wi Maryam ka ibraniya ko fulere piindi fulere ɗon andi leggal ngal e piindi ɗin ko ɗum ɓurata yawde mawnude ko piindi ɗin leggal ngal waɗa e duuɓi si ngal mawna si ngal fiini ɗo e ɗon hara fiindi ɗin ɗi ka Allah wimo inni sammaytuha Maryam debbon inni u'iduha bika wa zurriyataha min ash-shaytani rajim joni ɓay ko ɗum ɗo okkuɗalan na ɗum mi falano mi jaɓi dandanan ɗum ɗo bone sheytane dare ko hawni kon yummira o waali o maayi Imrana ƴetti ɓiɗɗo mum on jonni Zakariya yo Zakariya ne Zakariya nde o ari wo o naatiri ka mihrab ka bobo won ɗon o tawa ñaameteji ɗi andaka e leydi o wi anna laki haga ko on no heɓirɗa ɗum nene Maryama jaabimo ko junkun heɓaari duuɓi 5 o wi inna allaha yarzuqu man yasha'u bi gayri hisab o wi Allah no hokka neɗɗo hara o kalkilaari sabu ka o ƴettata ɗon lellata sa ko kalkila ko jilo yeddoto hande enen ko hatta hokkore mbuyi ɗa mari 100 000 goɗɗo torike ma ɗo 50 000 a wiya mi jonni 50 000 ko 50 000 heddoto hara ɗi ɗuytike Allah noon kañum kalkila la pese ka ƴettete ɗon lannata ko ɗoni bi gayri hisab donc Zakariya ɓay o naningol konngol ɗo Allah wi hunalika da'a Zakariya rabbahu ɗon e ɗon o andi yo toro Allah nani o wi Allah hokkam ɓiɗɗo gorko o heɓi annabi Yahya nene Maryama kadi ɓay janɗi kanko kadi Allah wi an kadi a jibinay bobo mo Imrana e ɓengu mum tori noon ko on Maryama jibini ko ɗum ɓe torino Allah ko muharraran ko ɓiɗɗo gorko waliyajo annabajo ne kamɓe ɓe heɓaari ɗum
o ɗiɗɗo maɓɓe mo ɓe jibini on tawi ko debbo ko on jibino e annabajo jaabike ka jaabaki jaabike kono ko indirect ila toro Allah hunde wiya Allah ta feƴƴu 2020 hara Allah no andi ko 2030 ɓurma moƴƴande o mara han ton woɓɓe goo noon ko ɗon fiɗoto wiya Allah ɓay ko ni wawɗa minen kadi min acciti hande kadi min torotako no wasi fulɓe lagine watti wiwde joni minen min torotako Allah goy puisque min torike marsali o gaccay ɗon tun Allah kadi acca ko yen continue Allah no jaabinira du'aji ɗin façon façon ɗum ɗo taw ko du'a ɗen gomɗinde laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal